Danas vam se ne obraćam kao Srbin, Bosanac, Hrvat, Musliman, Crnogorac, Slovenac ili Makedonac. Danas vam se ne obraćam kao čovjek koji je u pravu, koji je pogrešio, koji je pametan ili koji je glup. Danas obraćam se samo kao jedan od vas, čovjek samo kao jedna stepenica ka evoluciji, kao čovjek ništa manje vredniji ili više od vas. Zdravo! Ispričat ću vam jednu priču o narodu koji je nekada bio isti, bio jednak, bio jedan, bio jak, a sada, zbog istih razlika, dozvoliše da se podele. Neću pričati o raznim političkim partijama, raznim političarima, da li su i koji su nas doveli do ovog dna, ne. Ja o politici i političarima ne znam ništa, ali dovoljno sam pametan i dovoljno sam odrastao da znam ko je kriv za sve ovo, za sve što ti vidiš kao problem, za sve što ti fali. Ako tražiš za sve to krivca, naći ćeš ga kada pogledaš sebe u ogledalo. Naša zemlja je predivno biće koje umire svakim narednim uzdahom, odumire zajedno sa nama, zajedno sa svim tim starim zgradama koje se svakog minuta krune, a koje iza svojih leđa drže istoriju vrednog, pametnog i upornog naroda. Hiljade generacija je izgradilo sve ovo, ali nama su rat i istorijske činjenice, brojke koje je više popio drugi narod, veći svedok moći i pameti tog naroda i njihovog Boga. Meni nije. Ja ne trebam da ubijam u ratu u ime svog Boga, da ga prikažem velikim, niti moj Bog želi od mene da ubijem ili da bude veći od drugog Boga. Ja znam da tvoja vera, tvoja nacija, tvoja boja kože ne opisuje to ko si ti. Ja znam da su mnogi od mojih ubijali u ime istog Boga. Ja znam da su i tvoji, mnogi od njih ubijali u ime tvog. Ali jačina naših bogova je u nama i opisuje se njihova veličina u tome koliko si dobar i plemenit čovjek za samog sebe i za druge. Sada ostaje pitanje na koji način ćeš predstaviti svog Boga i koliko će tvoj Bog biti jak. Meni je veći svedok snage čovjeka umorni čovjek koji se vraća ujutru sa posla, koji stavlja masku osmeha čim pređe svoj prag kuće, kada zagrli svoju decu i odvede ih u školu, koji ne dozvoljava da umor za 20.000 dinara oduzme njegov osmeh, znajući da to nije više njegov, već osmeh njegove dece i porodice. Meni je veći svedok snage ovog naroda žena, majka koja svaki dan menja usrane pelene svojoj deci, isprati ih na velike početke puteva, ne dozvoljava da se porodica rastavi i da je uhvate umornog lica bez osmeha. Ne govori da joj je teško, da je umorna, da je bolesna i da je boli. Meni je veći svedok količine ljubavi i snage ovog naroda kada vidim stariji par u parku kako su i dalje zaljubljeni kao prvoga dana, drže se za ruke i svojim osmehom jednom drugom ulepšavaju dane. Može moja zemlja imati najjače rakete, najjaču vojsku, mali milion vojnika koji će umarširati u svačiju zemlju bez imalo straha i uzeti je kao svoju, ali ona istinska snaga je u osmehu svake osobe koja nakon napornog dana, kada nema kuda, kada nema planova, i dalje pruža drugome ljubav bez ikakvog interesa. Iskonska snaga čoveka koji sa porodicom, sa budžetom od 20.000 dinara, sa jednom svećom, jednim kolačem obeleži svoju slavu iako nema ni pola na stolu. Za mene jačina zemlje je narod koji poštuje svoju veru, svoju čast i brani je isto tako časno i sa obrazom, pomagajući drugima da odbrane ono što nisu u mogućnosti jer možda pokleknu na sekundu. Oličenje lepote moje zemlje nije grb niti zastava iste, već je osmeh ljudi i njihova ljubav čine zastavu i grb bitnim i lepšim. Ne obrnuto, ne svete boje, ne tvoje niti moje, već naš osmeh, naša pojedinačna ljubav koja ne može da se izmeri. Znam da vas interesuju više naslovi, vesti i klipovi o starletama, što više poginulih, što gadnije iskasapljenih, jer da nije ne bi bilo na naslovnim stranicama, mereni po broju pobijenih po golotinji, ko će biti na naslovnoj i u vestima. Ali dosta sam pričao o našoj lepoj strani, dosta sam pričao o velikoj snazi malih ljudi. Hajde da okrenemo glavu barem jednom ka onoj
ružnijoj strani. Znate koja je najveća naša mana, naša najveća bol, naša sramota, šamar našem obrazu koji mislimo da je tako svetao zbog predaka koji su ginuli za tuđe interese. Sa njihovim kostima branimo danas našu čast koja je odavno istrulila kad i njihovo pokopano meso u zaboravljenim grobovima. Meni najveći šamar nije ako je neka zemlja pobila više mojih ljudi u ratu pre 100 godina, ne. Ja u tome nisam učestvovao. Meni šamar nije kada me neko nazove ružnim rečima samo zbog moje vere ili nacije, ne. Jer ja sa tim nemam ništa. Meni je najveći šamar činjenica da je danas bolesnoj deci potrebno nekoliko hiljada evra kako bi vodila normalan život i detinjstvo, a opet ulažu se milioni u naoružanje i stranke, jer ja sam itekako deo toga. Koliko danas zdravlje košta za našu decu, za naše ljude, za tebe, za mene, koliko hiljada evra moramo skupljati porukama da bi neko dobio svoj život i zdravlje natrag. Meni je najveći šamar što moramo lečiti naš narod u našoj zemlji preko poruka, a nakon toga lečimo ih u tuđoj zemlji, jer ja sam nažalost itekako deo toga. Meni je najveći šamar to što srećem tužna lica, porušene kuće i porodice, to što sam naučen od drugih, od većine da okreneš glavu kada čovjek udara ženu na sred ulice, jer je to njihov problem, ne tvoj, jer ja sam itekako deo također toga. Meni je najveći šamar to što se moj narod ubija međusobno zbog boja, zbog jezika, zbog reči i zbog toga što navija za drugi klub, ali najveći šamar sam lupio samom sebi, jer moram da napravim ovaj video kako bih vam ovo rekao, kao da vi to sami već ne znate.